pi lo me voy madong warroch madong ki roja yani kar mu kar nisi kar para dit gusto tuno lok me wudu no pera tek ko pe metu ma ite koma chel no tikilo wogi maki puonyogi ba joma gen gulu wuj machon ayo puonyogi dan chalo pirmon rem ena yo puonyo awobe ki ot ki ogena la sambel won la chambel ma kumbeti ni ti radio mega meno gena ye lo puonyo ot revival chicken bu puonyo ot diru ni tumo ubedong udong chiwa chia pwoyo twal la dikken man kumiti mi boina mi mwaka man mi piera mi alibari o mi piera yo mi adere yero en peten lo dore ki ot mo mi utiu tik matere che umero fo twal la dik kuyon to kwe amos pinkam tiki ore menyan ni Wuri duchu maki be o kere ki tongi ki revival o aki ote Machalo gin medio to techo pa joy sare mara ni techo pa C.E.R en techo pa C.E.R che mero po la neta kuyo yo ko ne che matere me ko ko me kitgum dita ke ho boro to yesi ko yo tujo ba ko ma ko betini Kagien choa de ario tiene di pa kacha ayo jo ario chaco ario nan chero ario ayo aya mutu mukeni chu We'll take you over to the Where space my life we're going to we're coming to a year or two. the Giso and then Papa Kuyon trying to exercise. Man. Where you Johnny? Where you Johnny? This is long you want it. What do you space I like that? During a ring. Yeah. I won't come with you. Come you. The time to again, the Bulla chair, like committee member. Okay. There you can. Mara can get it and Philip. I'm on the jogging. I'm on the tin maraj. What are you doing? What are you doing? Sampling, you watch it.
Maa-moi kaachiel gi kom mathieth maduong' ma C.E.R sampling wuoch.